den her sommer fra skaberne af Extreme Body Makeover og Revenge of the Toilet Paper. God nok. Instrueret af Zac Efron. Eller ikke. I hovedrollen Eddie Murphy, Tom Cruise, Tom Hanks, Orlando Bloom, Johnny Depp, Keira Knightley, John Travolta og Arnold Schwarzenegger. En almindelig drengs liv forandres for altid. Baba! Baba! Action! Drama! Mere action! Og kærlighed. Instrueret af Steven Spielberg. Og det er ikke løgn.